Bazwidi. Yes I. Oraikania mwaka uriko. Arokambia kugawa ati 2022 twamenya president ucio ngine uriko. 2023. Oraikania 2023. Ciana cia kinya. Ndubagite kuhikania mwaikia kura hamwe na mutumia. Ciana cia thoma. Cia thoma. Wa kuhikia winake? Bado. Tukimutware haria hawa kama. Airetu aria mendagia chicken. Ndia sagure o hau. Kama. Nani airetu cio niguo mekio. Iyo no nginya wacoka kana irio marugite ukaigua bibiu. Acio matokoretio ni purity ri. Na mundu ugwitwo ri ari wa kuhika mari thitri. Tugwethere. Na nani ciri. Nikereria maritwa haha nigetha ucagure ri mwana no ucagure aritwa uthio kamenya mundu mwene ritwa nu. Sawa. Baadaye. Ena purity, uga purity. Purity. Bas ucio ni umwe. Uga boika mari thiti. Waboika mari thiti. Ucio ni ungi. Uga Nancy wa chapo. Nancy wa chapo. Ucio ni ungi. Muhea na macha utikane nao. Ukanyambu. Nyambu. Ukamundu witagwo Rusi. Rusi. Ukajeni. Jeni. Ukamuso. Muso. Andu cio ni igana. Acio ni mugwanja. Urenda kunjira hu ndungena mutumia. Korora gaki. Hau ndoigwa hasa wasiti horu. Bas. Nancy wa chapo. Niwe mutumia wa password. Riu wamenya riu ma social media. Rega kijia rucio. Aga rega mundu kende ta saba sibono. Ndio gatire ndo wa mari thiti. Mimi pia mwanake onie direct tene. Mwanake onie. Ugo kuma social media kuna tuandika ma blogs. Na ndio tugutigirira riri. Mwanake one ahikania. Ni urimo tuko tukihomoka kana nake ha. Na ndara karaga ta ithu. Urake no gutinde mukenu. Weekend ya gone weekend cia ginya. Ndaka gero ma SMS. Weekend cia ginya ikarage mukenu. No ko kwa sani aramenya plan ya muturire wake uri ati muthenya muna ngahura kuna ngaina kuna. Na utire mundu ungimugarura. Ithu tukoragwo na plan kuma mande yakinya Friday kagaruruka. Kati ukagwa utikundurathi. Tikundurathi. Mwanake no nginya. Tukumutwara gwa wakama. Miaka ri. Niyo tarajitikira. Yake. Yako ikani. Miaka. Ati miaka no ndiragwitikiria miaka hikanie. Na ni urathaka haha. Miaka na kuhikania rokanira haha. Ka utakire miaka ya kuhikania kwanja no ingitwega muno ciare tene. Ciana ciaku ciana ugitwo guka ri wakoragwo ugikira njuiri na atire na thina ndwende ukino ahikanie ici ingiriwe kugenda ndu wa guikarania na mutumia ri sikimwita guka agakorwo agikira ndu warenda kuga ati wenda kinyitie miaka ya kuhikania au ndak mwe ahikanie tene tha ici tondu wanu ne nini ai mundu wina kibandi Kenya no ndikero ri kwata kigera nikiwe Tagio iye mburi wene. Uthio kera jaji twetu andu ni mbiri. Ogondu ukoroka piti. Mwanake uyu ri. Tutigete ikarage mundu mukenu mahingo ati kuma mande nginya mande. Hapana. Ithio no nginya tugutigirira na kwanja turamba gutwara hau ucagure hau. Waigwa ningĩ ware mo hau tugutwarire ndigo. Ucagure ku. Ku na kwe gukora hau. Nguriona Nancy ona ku. Ni akorera Nancy ku. Ando gukora. Kuri na ando ingi ku. Ando gutware kundu kuingi. Bypass ndogi ukaume uguo. Acha. Bypass. Ndia murire muthenya umwe ahore rwimbo. Ndi no kodra kenda kiria. No kodra enda andu akawangware. Na no igori we ahuraga gwitagwa ate kuria kungi ahuraga. Na ndu wega ningi wangwe mundu wa hakuhi. Mundu ungiuroro uguo. Nenda mundu wa haraihu nigetha ona tugakiona kiria tugiuka uthoni ri tugakiona kundu tungigikiithia situkiotho ni turemo ni kuga ati ukikania kawa riu no njuge gwakwa ati tuthiri uthoni wa Pazweri ati ndurainuka ikuinuka nitona ko tuguthi uthoni tukaga kuinuka ni tondu tutikitwarithia ngari maitho tutionaga wega tutionaga matao tiona watuko ikania around Mwanake uyu no nginya tumwethera ona baire ona kore gwitu kanitha-ini ri kaire tukanjirite ni karenda muthuri mwanake uyu ti muru ana kau ni ga kanitha ona kau ni githiti kega riu na god ni ga kanitha na tondu ya mamwe ni araigua na riu Saturday tondu ukiithagia kirabu kura irabu ithu ukihura riu Sunday ni thia kanitha we Sunday
Asante sana. Uri kora kwa toro. Ane hega by the way ugakorwo toro gatuma mutumia kanitha akuhoere. Ini ati mundu urakuhoera na witoro. Ero kwa gari thiko igire ingira nyumba. We tukumenya uhoro waku. Nduka ha gutuhurira rwimbo ukenete kwanza ona ahurage wathi urio mugeni sawa gutima message ati mundu ramwita riu hande ona ni DJ Dibul ni tugwetha kindu kingithukia gikeno kiu giekwa na tuikarite o haha waigirio ki message ngoro gathuka no nginya urikie tugwethera Waisa maikare wega. No, but all in all, asante sana. No watuthakira turimbo twega muno. Nginya ruria rwitagwo nyina wanja guthie part 2. Yes. Wa service yaku. Tumefurahi. By the way, nyimbo ingĩ nĩ tuikaraga na ithuĩ mũno tutaciguĩte. Nginya tarĩ rwa mũndũ gwĩtwo Mosaimo. Na tuzabe aroria kai twandĩkĩte DJ mwana gũkũ. Tutakinyĩtie mĩaka ya kũhikania. Tuzabe na airĩtu aigĩte. Arikarorio. Etereirie mũndũ gwĩtwo Pasueli. Asante sana. Thank you very much. Ora nginya mundu gwitwo gitonga wa munjuga. Thank you muno makiria. Thank you. Na nditukorwo riu ningi na session ingi. Ona getha aturingizerie rwimbo isa riu ringi nigetha tuigue wega. Umuthi tutiko na maundu maingi. Let's talk more music. Na agithia kiroro mwanake ucio anake ani marahuta muno thiko ici. Akora mwanake no wira. Atua kuria matirahota nginya kuria. Uyu wega wake ni ari. Wacoka pe maragia gicengi ukaigua kwira atiriri. Ukamuria ati ni nini? Ukaigua kwira ni kukonda. Ati kuna nimekonda. Ni gukonda ni gwika ati ni ku fall in love. Ezegio. Oi. Vasweri, asante sana. Thank you. Thank you very much. Ni mitambo-ini ya Kameme Kayuka mwingi nigetwo Wansaimo. Nina nigetwo Kata tukihomoka. Oh yes, na no turathie na mbere twaririe aria mekuria kundu gwitagwo Embakasi shareholders Embakasi Ranching Company. Ana haha ni turakuririkania